Bahagize nibo bashikira haciye buhinga okurorera finals z'empaka z'amasaza ga Toro hagati ya timu ya Russia Erukreta na timu ya Fort Portal City omuzano gushikirweho no mukama wa Toro oyo nyimba kabambi guru omuzano nabwanyima gutandikire kandi dacika 9 timu zombiri zihendire zirukwinganisa gore emwe handejo nikwe kuza kusumura za penalty aho timu ya Russia esingire na gori na harisha to za penalty abasinguzi bakwasibwe ekikopo n'emidari na miliyoni mushanju n'eshweka kandi timu ekwasire cya kabiri etungire miliyoni 5 ebyo bikiryaho company ya Vision Group ekwatanise n'abakabarega Foundation batongwize empaka zo kwiruka eza kabarega Independence Run ezirabeho omukwezi kw'ikumi empaka ezigenderire kwijuka omukama kabarega hamwe no kurundana sente zo kwera abana batarukwebasa nka Vision Group tukachwamu kueteraniza no kuwataniza hamo na Kabarega Foundation kurangu tubasagikire habwe empaka zino eza tukweta Kabarega Independence Run no mu activities zindi zone zo ezibakora bokuba tuketegereza ngo ebintu ebibakora biri bintu birungi bikukonyera abantu baitu tukwenda nti obunyoro yona kingdom yona n'abantu abawikaro mu bunyoro babe na environment obutondo bulungi no kya kulungi no funa mu bijungu kitweta fresh air nje oyo kwikya lulungi so twagamba netwenka iko East African Qualified Line tujakuja project eno habwa naitwe tukwenda kubyara emiti mitware esatu